Reka tubasuhuze kandi tubashimire mwe mwese mukomeje kugenda mudutega amatwi mubana natwe kuri News Lab TV. Turizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo. Iyi ngiyi rero ni televiziyo yanyu tuje kubagezaho amakuru. Turibuze kugaruka ku bintu bitari byinshi. Turaza kujya mu burasirazuba bwa Kongo, turebe muri Kivu y'Amajyepfo, muri Fizi, turebe muri Uvira amakuru arimo kwavugwa. Ariko noneho tunarebe iby'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihinduye isura, bihindutse bibi. Turaje turebe habaye iki, niki kigiye gukorwa, ese kubera iki kibaye. Byose rero turabikugezaho muri iyi nkuru yacu, ntujye kure. Wowe ukigera hano wakora subscribe kandi tukana na notification kugira ngo tujye tubasha guhita tuguha inkuru nawe uhite uyibona yuko yagezeho. Ibyo rero ni by'agaciro kuri twebwe. Jya muri comment uvugire icyo uvuga, ukande like, ukande na share kugira ngo dukomeze twaguke. Ntabwo rero turi bujye muri byinshi, ntabwo dutinda, reka tuze turebe ku bijyanye n'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mbere yuko tubizaho, reka tubanze turebe ejo muri Uvira haramutse imirwano ikomeye ndetse n'urusaku rw'amasasu rwumvikanaga. Hari abantu bavuze yuko ari Wazalendo yari yateyemo 23 mu birindiro, abandi bahamya neza 100% ko ari Wazalendo yari irimo kurasa mu baturage kugira ngo iburizemo imyigaragambyo yari yateguwe yo kwamagana Perezida Tshisekedi ndetse no kwamagana ko muri Uvira ingabo z'ama 23 zahavanwa zikajya mu birometro 75 uvuye muri Uvira aho ngaho no kuvuga za Kamanyora. Ejo rero byari ibicika mu misozi ikikije Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira kuko hari urusaku rw'amasasu. Ariko ngubu tuvugana, reka tubahe update biba ari ingenzi nabyo kuyabwira. Hagarutse ituze nyuma yuko nyine urwo rusaku rw'amasasu rwumvikanye. Abaturage ndetse n'abakurikira umutekano wari muri Uvira bakavuga ko mu ijoro ryo kuwa mbere no kuwa kabiri umutekano ubu ngubu wari umeze neza, nta kurasana kongeye kumvikana. Umwe akavuga ko ngo babyutse neza muri iki gitondo, umutekano ni wose, nta mbunda zongeye kuvuga mu ijoro ngo bareba bameze neza nta kibazo. Ibyo rero urumva yuko nandi makuru avuga yuko Uvira yongeye gutekana, yongeye kugarukamo ituze. Ibyo nabyo tugomba kwibagezaho. Mbere yuko rero nanone tujya kuri inkuru yacu ikomeye ya nyuma yitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda uburyo bigenze, reka tubanze tubabwire yuko amakuru aturuka muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu gitondo ejo ihuriro ry'ingabo za leta FARDC ryasakiranye cyangwa ryagabye igitero gikomeye cyane kuri 23. Ariko ikintu cyabayeho 23 yisubije kuzo ibakubitiza akabwana, barahunga. Amakuru rero akavuga ko FARDC na Wazalendo ngo baramutse bagaba ibitero ku birindiro bya 23 biherere mu midugudu ya Makobola, Ngarura ndetse na Kasekezi. Aba rero ngo bakaba baragabye ibitero bikomeye cyane bashaka kwigarurira ibyo bice. Nyuma rero y'imirwano yamaze amasaha menshi 23 ihanganye na Wazalendo na FARDC, ingabo za leta zahise zisubira inyuma, na 23 zisubiza inyuma izigeza ahitwa Pemba mu gace ka Munene hafi y'uduce twa Ikala na Swima duherere mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Mboko. Imirwano rero ikaba ngo yasize abaturage bo mu duce twa Swima, Rusambo na Mukwezi bahunze ku bwinshi. Gusa hari n'amakuru avuga yuko ngo hari abaturage benshi bakomeretse bagakomerekera muri iyi mirwano. Mu gihe rero iyi mirwano ikomeje, nukuvuga ingabo za leta zirimo zirarwana zisubira inyuma kugira ngo zibone uko zerekeza mu mujyi wa Baraka zisangeyo abandi basirikare bagiye bahashyirwa na leta ya Kongo. Dore ko nkuko twabibagejejeho ejo bundi hari abasirikare bagera kuri 500 bakuwe hariya mu Kisangani bazanwa n'indege, hari abandi bazanwe n'amato baragenda bagera hariya kuri Baraka. Abo ngabo baje n'amato bakaba barimo n'abacancuro benshi bajyanywe, bose bakaba bari hariya Baraka baryamiye amajanja bashaka kwisubiza umujyi wa Uvira nubwo 23 yawuvuyemo. Ariko ntekereza ko ngo batapfa kuwinjiramo uko biboneye kuko hari n'impungenge z'uko 23 ishobora kuba iri muri uriya mujyi wa Uvira ndetse ishobora kuba yanawusubiramo. Ibyo ngibyo byose impungenge zirahari kandi biranumvikana bitewe n'impamvu zitandukanye zishobora gutuma 23 isubira hariya mu mujyi wa Uvira.
rero reka tudatinze nanone ariko turi no ku musozo tugaruke kuri iyi nkuru ikomeye y'ibijyanye n'iby'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda. Bamwe batangiye kugira gutya babihuza no kuvuga ngo u Rwanda kubera ko rushyirwa mu majwi ngo gutera inkunga umutwe wa M23 ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zarabibonye ndetse ngo ziranabihamya ngo niyo mpamvu ngo zifashe ngo icyemezo gikomeye cyangwa se ngo umwanzuro ukomeye. Ibi rero hari ababihuza ariko noneho reka turebe ese mu by'ukuri ikibyihishe inyuma ni igiki, niki gitumye uyu mwanzuro ufatwa ku mubano hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amakuru rero arimo kugenda atangazwa avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigize gutya zigahamagaza cyangwa zigakora ku mirimo ambasaderi wazo mu Rwanda. Bamuhamagariye iki? Byose turabifite ntujye kure. Amerika rero mu bihugu 29 byo ku isi harimo 13 byo muri Afurika, ariko 13 byo muri Afurika harimo u Rwanda, harimo Burundi, harimo na Uganda. Amerika igeze gutya ihamagaza abambasaderi bayo muri ibyo bihugu ibakura ku mirimo. Hari amakuru ariko avuga ko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ishobora kwimukira muri Kenya. Umunyarwanda ushaka serivisi muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akazajya ajya muri Kenya. Ni ukuvuga ngo iki cyemezo Amerika yagifashe cyo gusa naho igabanya za ambasade cyangwa yamagaza abambasaderi ikabakura ku mirimo nuko bavana ku mirimo mu byumve. Ariko hari n'amakuru avuga yuko izo za ambasade zishobora kuza gufungwa zikaba zagira handi zimukira, nka ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya agasavinga Burundi, agasavinga u Rwanda, agasavinga Uganda. Ubwo harabafunzwe ambasade 3 ariko serivisi bazajya bazikura muri Kenya. Ni icyemezo rero cyafashwe muri gahunda yo kugendera ku murongo mushya wa Amerika mu bijyanye na diplomasi washyizweho na Perezida Donald Trump. Mu kwezi kwa 8 2022 nibwo uwahoze Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagize gutya ashyira ambasaderi mu Rwanda witwa Eric Knedra, yari ambasaderi w'icyo gihugu mu Rwanda. Knedra rero yasimbuye Peter Vrooman wimuriwe mu gihugu cya Mozambique. Ugiye kureba rero ubu ngubu ikintu gihari, Amerika ikaba yahamagaje ambasaderi wayo mu Rwanda imukura ku mirimo. So kuvuga ngo engaragiye ngo azagaruka ngo cyangwa ngo hari undi bazashyiraho, oya. Ahubwo ibikorwa bya ambasade Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda amakuru angeraho avuga ko bishobora kwimukira muri Kenya. Ni ukuvuga rero guhamagazwa ko aba ambasaderi bagera kuri 29 biri mu rwego rwo guhindura uburyo bwa diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe gushyira imbere abantu bafasha cyane gahunda ya Donald Trump yo kugira Amerika nyambere muri byose. Ni ukuvuga bamwe mu bayobozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko aba bayobozi ba ambasade cyangwa bari abambasaderi uko ari 29 cyangwa n'abandi bari ku rwego rwa ambasaderi ko batitwa abambasaderi babwiwe mu cyumweru gishize ko imirimo yabo izarangira muri Mutarama 2026. Aba badiplomate batangiye imirimo yabo ku bwa Biden ariko bose ntabwo barirukanwa cyangwa ntibari bwirukanwe. Ni ukuvuga ngo hari benshi Trump yirukanye mu mezi ya mbere agitangira manda ya kabiri, ariko abangabo bari bakirimo. Bityo rero ku itariki 17 z'ukwezi aba bambasaderi babwiwe n'abayobozi Washington DC ko bagiye kuvanwa mu mirimo yabo vuba. Cyatangajwe ko aba bambasaderi bazakurwa mu nshingano zo guhagararira Amerika batazabura akazi mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Bivugwa ko bazagenda bagasubira Washington bagahabwa indi mirimo nibaramuka bayemeye. Bivuga ngo birarangiye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yashyigikiye impinduka igaragaza ko bisanzwe mu buyobozi bwari bwo bwose. Ita ambasaderi abahagarariye perezida. Ni uburenganzira bwa perezida kumenya ko afite abantu bashyigikiye gahunda yo gushyira Amerika imbere y'ibindi. Afurika niyo yagizweho ingaruka cyane. Mu bambasaderi bakuweho
harimo abahagarariye Amerika mu bihugu birimo u Rwanda, u Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Cote d'Ivoire, Madagascar, ibirwa bya Maurice, Nigeria, Senegal, Somalia na Uganda. Mwibuke ko Trump aherutse gufata icyemezo akavuga ati hari abaturage batemerewe guhabwa visa zijya muri Amerika kubera ko ngo bagenda ngo bagashaka impapuro mpimbano cyangwa bakanga gusubirayo, ndetse n'ibindi byaha bikomeye harimo n'u Burundi n'izi za Nigeria zirimo. Urumva Trump arimo aragenda ahindura ibintu ku rwego rukomeye. Abandi ambasaderi rero bazahindurwa mu bihugu byo muri Asia Pacifique barimo abo mu birwa bya Fiji, Laos, ibirwa bya Marshall, Papua Nouvelle Guinea, Philippines na Vietnam. Mu Burayi haza ambasaderi 4 nibo bonyine bahamagajwe. Ni ukuvuga ngo hari Armenia, Macedonia y'Amajyaruguru, Montenegro na Slovakia. Mu burasirazuba bwo hagati ni Algeria na Misiri, nabo bahamagajwe. Muri Aziya y'Amajyepfo ni Nepal, Sri Lanka, mu gice cy'uburengerazuba bw'isi harimo abo muri Guatemala na Suriname. Ni ukuvuga ngo iyi ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahamagajwe cyangwa akuwe ku mirimo mu gihe u Rwanda rufite ibintu byinshi rufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego zirimo ubuvuzi, imibereho myiza y'abaturage, uburezi, igisirikare ndetse n'ibindi. Nko kuwa 5 z'uku kwezi u Rwanda na Amerika byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu rwego rw'ubuzima afite agaciro ka miliyoni 228 z'amadolari akubiyemo intego yo gushyigikira urwego rw'ubuzima mu Rwanda. Ugiye nko kuri raporo ibikorwa byo mu 2024 y'urwego rw'ubuzima rushinzwe iterambere rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB igaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ishoramari ryagera kuri miliyoni 441.3 yashowe mu mishinga 31 itandukanye mu Rwanda. Reka turebe ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ubucuruzi bw'ibicuruzwa na serivisi hagati y'u Rwanda na Amerika mu 2024 bwari rufite agaciro ka miliyoni 368.9 z'amadolari. Ibicuruzwa byahererekanyijwe n'impande zombi bifite agaciro ka miliyoni 74.9 by'amadolari n'agaciro ka serivisi kari miliyoni 294 z'amadolari. Urumva ko u Rwanda na Amerika bafite ubufatanye bwinshi kandi bukomeye. Ubwo rero reka dutegereze. Kugeza ubu ngubu ikintu kibazwa aribazwa ese mu by'ukuri uyu ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda koko niwe wa nyuma nkuko hari amakuru abivuga cyangwa hazashyirwaho undi? Ese koko ibikorwa bya ambasaderi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda bishobora kwimukira muri Kenya i Nairobi nkuko bivugwa? Ibyo byose nibyo dukomeje kugenda duhanga amaso. Reka tubitegereze, igihe cyose hagira icyiza twakibamenyesha. Mukomeze rero kugira ibihe byiza.